Si mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o tala whao mai Samoa. Au ina sa o mai mo oe e lau leiti o whaalongalomo nei Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. E whiawhia whaawhailoa e lo tātou atunu se whaapoponga o tātou tala mai Samoa. O le asasana mawai nei na umai le ola se tamaititi se 15 tausanga le matua mai le whioanga wa maile ina ua sipaka. Na tā ua le tamaita isu i komisina ya pali i Mona Lisa tia iketi o le ulua isu isu enga le o le olo o mawai o le ua maliu sa iai lea i se whainga umu ala lātou nuu i le pō le asu sā. Whaapea tala na whaatonu e se tasi lea tamaititi e alue whaapipi i le sulu e whaamalamala mai le whainga umu ai si paka ai loa. O whaailoa o lo o masalomia sa susu 5 o le tamaititi po le waia foi o na sa timu le po le mafua anga o le whaalawe. O lo o whaawau nei se su enga leo leo i lea mata upu. Wow, no amale pia pia le timu ngae se ito mai ufitia ilo loto vai vai le mafutanga utusia wow no amale pia pia mafutanga umusia wow no amale pia pia